tika long Assam Darshan scheme pen kipipon guest house no jok sompon tanglo. West Karbi Anglong Karbi Farmer Association e hinpen one day training kipidupon. Dopoka Police Station ke parlo Dopoka Reserve along Habida Inar Kadengkeng Ajok Inudariso Apran Kita. Kardom Pinikar Prime Town Long Penili Racing Joint Tikatherpi non Birtang Tonpen Arjuitha. Assam Darshan scheme pen Assam Angkang Pia long Kadokabi long Suri Sira Nerke Purki Mubarim pen Kachira block Dhorom Kapang Choklong Adim Kiraikon Lapen Alircham Kipidoji Apan Saikideng Padupon. Sonsi West Karbi Anglong along ta Arta Kyong Dung Rong Barem along Bangso scheme Kideng Pondo Laki Tikaung Panay Lapen Rong Hang Rong Bong along. Saiki Klem Pangcheng Ponsi Pini Tika along Guest House Ki Kim Kirang Ponji Apan Anujok Sompontanglo. Ada porpai kepapor pastol jua hansi penajok bangso no jong kisomasai angdeng cipare deng pon alangli Bible porhi ponsi kachitong dunara doan pen ardom si nujok sompon nujok kisomapor hud alangli tumpen Assam Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council kija dumphan ningaklong pen kachuru pajirsi arname hirjumi hangpipon Kikim kirang hesik tikuk temang kabideji apan contractor lapin mistri doan atuma fanta arname hirjumi hangpisi sai kiklem papang chengpon Nujok kisomajai neglong tika rong asar harlong bing tikathar sai kiklem kachipari dengpon Stefan B pen danglong mondulia ki sartum chitong dunsi ningarong chipidun hamre rong so pipen nilito phera ke hundor kropen nang kilo berta tum dak rap tum ningarong lo penchulo jasmet local MSC Horen Singh B alangli ka select dun pen la so scheme dak nang peli alangli consent siang bongke first lodang ni tum tika achar sa panang ipi la posini tum dakara tum alang liphan lason nang kerap thega pon ni tum alang liphan ta akeru pila lasi pini ni tum la kapang cheng lo la so hem la posi la kekim pimi thegi aphan ni tum dak monduli pen kardom akam seta ni tum pini pastor pen japon si ni tum la sakam pejut pon lo kardom West Karbi Anglong Kiruni Farm IB along Karbi Farmer Association tumpen pini ada porpai sirke brachite maporpen one day training kibi pona berta kat news asai hemalong berta nangle one day training kibi pona mai along Karbi Farmer Association mepu Durgeswar inti Chunbang Raje Singh hi lapen resource person Hamren SDVO Dr. G Dole Dongkamukam BVO Dr. CK Bhattacharya Ulukunchi BVO Dr. RBP Baithalangso VO Dr. PK Laskar Hamren VO Dr. D Jaharisa lapen Kironi VO Dr. G Emelatum Chitongdun Mai long KFMA pu Durgeswar inti pen lam theki jai ponke Karbi Anglong Farmer tum sai katiki marat mareng kapang reng lapen akapre Prega sayanta scientific method pensi claim pon nang chipusi kachitong dunara da tumphan than pachini pon kheroni pen inut chirok to bang pu advertise open nang kilo berta ini nildum dakche tong nang ko Karbi Farmers Association la nildum Karbi Anglong Karbi akhai tum nildum longlia dang pusi ta methio la pen ilitum kadokawe hemta iltum longhong ejon jonni pusi ta me la pen hanbe pusi ta me chopang reng la si la ka chopang reng ku bangila chopang reng jongjong ku bangalilo dona bangge munit ke chai munit ke channo lapen angko long leta la pusin angkom dun bom lo lapen iltum non ke claim naing bangke koson si iltum scientific process pen itum kapang reng nangima lapen angko ilitum nane chainong ke ko pusita me chainong ke ko gadim ta la pusi kombom lo la si ilitum la fooders chainong hanwe la haitum ke cho la haya pot koson si ilitum katiki naing ma koson si nitum aporoting pen claim naing ma pu la son kamatha si nildum pini hola veterinary department athu ahojuk akera pen nildum Karbi Farmers Association nildum pini da khernia long awareness program paduit lo nilitum afrang bilo afrang bang ta tarmane koson si long hong pang reng naing ma hanwe koson si pang reng naing ma la son thot si nildum West Karbi Anglong nildum 14 ta branches do la sila so 14 ta branches along bangke niltum equally pen activities claim bom lo la pen niltum afrang da claim lo la pen angkon non niltum ta la pusi claim kon bom dam bom unan bangke কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ একচুয়ালি প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা টাৰ্গেট কৰো যে আমি কিমানজন ফাৰ্মাৰ্ছক আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰো মানে ট্ৰেইনিঙৰ উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে গম পাইছে টু এডুকেট দা ফাৰ্মাৰ্ছ আজিকালি তো ধৰি লওক মাটি পাৰি কমি গৈছে যাতে কম জেগাতে কম মাটিতে কেনেকৈ উৎপাদন বঢ়াই পেলাই
জীৱিকা তাৰ পৰা উলিয়াই অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ টনকিয়াল হ'ব পাৰে এই উদ্দেশ্য আগলৈ আমি এইটো পাতোঁ এইবাৰো আমাৰ 400 পৰা 500 বেনিফিচিয়াৰী বা ফাৰ্মাৰ্ছক যাতে আমি এডুকেট কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা লক্ষ্য আগত লৈ পেলাই আমি এইটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো অৱশ্যে কাউন্সিলৰ আমাৰ CM ছাৰ তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যন মতে আমি এইবিলাক কাম কৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু বেলেগ জেগাতো হ'ব আজি ধৰি লওক আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ আমাৰ এনেকুৱা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰগ্ৰাম টাৰ্গেট আমাৰ এনে মিনিমাম 12খন হ'ব লাগিব 12খনত যাতে আমি 400 মান মানুহ আমি যাতে বেনিফিচিয়াৰীক আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ এই ট্ৰেইনিংটোৰ পৰা নিশ্চয় তেওঁলোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব গোটেই কথাবিলাক মনত ৰাখিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এটা ধাৰণা এটা কৰিছে যে আজিৰ যুগত একচুৱেলি এনেকৈ যদি নপঢ়িলে আমাৰ গত্যন্তৰ নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব SOPD scheme pen kideng BKK road pen chitung langso interlocking block pavement atobar cyclem clear prang contractor Mohon Teron upon running bill pidat apita nonanta sai kachiclem clear aputhak radatum aningkang samsi kachipaklang berta phirangki Kelvin terang pen bertang pale West Karbi Anglong by Thelangso PWD division pen Bithungreng Thama constituency ke parlo Bohalangso long kido contractor Mohon Teron upon Kiramtang Surihini ra Christer Kepaningkan Theria Chiklo ni Hydroxia ni Kepajirpona word order ateng pen pulote Chiklo Jonthomang bong sai patang vegdang ji Seta Chiklo Jonthom kali ningkanesia pita sai claim kede Itu madak lang tunglangso kedamatwa schema men lake name of route BKK to tunglangso schema men ke SOPD annual action plan dadak contractor bang lake Mohon Teron alang li nili tum katinia teng pulote alang li akam kan klepinsi dadak running bill olaya ka olaya bang ke alang li 7,90,000 19,708 9 lakhs 9,19,708 atangka alang li mane running akam kan klepinsi running bill olaya dasi nili tumahin pen ke alang li koson si la so running bill ka olay long ma nili tum ladak alang li mane ladak ke chokche ke SU tum da chokche engineer tum da chokche dasi nili tum ladak arata tum lasok kaceleng atwara bangke nanganda kisung langbung ang sesi mane anibang ta lang kheluk te langbung ajusi kedam nang dasi nili hinpen kachuni lalo scheme deng det api running bill olai det api anta alang li kem klelang pulote mane alang li phan prabjin non malom so porphan berta mong ton pansina Nangli tum check lapin buluka pen kasilang pon chegang hoy palinga mukha hai hoy ingni glong loma longlilang plutang te berta kemido Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong dongka mukamalong nanglitum apor panahok hipin pen humrig no ladak nanglitum check pen kasilang pon sofa set paling hoton dining chair rocking chair lapin mirata phai hui long ponik ji lasi humrig non Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong dongka mukam Lanso se kachini je aphan chingri biarong dongka mukam mate laber ki pia number long humrig no It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503768. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina Mopi Putot Bertala Mangtalo. Dobuka Police Station Lapin Dobuka Forest Reserve JV Range Buriga Kaparlo Piniada Pormalom NH36 Kachiling Atuarpi Ulukunchi Block along Agram Sivak Bidiara Mingtia Mitanga Bite Pen Kidam Bomohut Ing Namainer Kating King Donajok Apran Kidam Nanga Berta Piranki Raji Bipen Bertang Pale
Environment terang arong mikar jir et ingki lapen jika timung pia tuma sopinso inot ada papor malom doboka reserve forest dongput NH39 kacileng etuwar pi amithanga bai pen kidam pomohut men ingna maing nar kating hindu na jok aprandam jilo Kalitang Bidyara Mingti Kidamtang Suri Hinira Krip Ho Aningkan Mansinai English High School Pensi Ke Pangding Jepaundul Lapen Pining Suri Hinira Inquiry Aningkan Alang Lipan Mahamaya Local MSC Mate EM Lunsing Tiron Pensi Gram Sevak Avoreng Stami Piponlo Gram Sevak Longdet Pen Chiko John Tom Sosi Chot Ansi Dulang Bidyara Mingti Kititang Arpum Towarari Along Kari Motor Ki Vegatum Teklongsi Doboka Police Lapen Doboka Forest Asai Khe Tumapan Berta Kapachnya Tingpen Adiman Palidamsi Ingna Maing Nar Pungpen Kalitang Bidyara Mingti Abang Arpum Doboka Police Station along at Ponsi Apitu Postmortem Asai Pan Noga Civil Hospital and Pontulo Bidyara Mingti Apran Kidam Joy Berta Kilong Pen EM Lunsing Tiron Lapen Party Workers Tumpen Tong Sikot Pen Noga Civil Hospital along Postmortem Asai Kiklem along Anta Palidun Pen Puthot Kalitang Bidyara Mingti Ahem Kibantua Hod Anta Alang Litum Kachirap Kachito Tuna Berta Riptun Long Bidyara Mingti Sare Dengkia Suku Ini Party Workers lo Alang di Unitun Cian dan Dengki Kitam itu Inar kali goblok si alang di kan jadi si hal sebut anda saburi ini si ibu si kini langsung berda goblok kan di duplik yang si kini dah dubuka longan kita alang di dead body lapen post mortem ke kontin longan kita alang di long di party workers kan aduh becelang kelas ini dengan dulu alang di sarbura kan di long Parti Janata Parti di pangtang alang di sifat tupik bangku men pini alang di kupai elang dulu alang di suku ini bet sudah pini ingna kali bawa si milihin pentame ini tu Parti Janata Parti Muhammad Mondol Komite Universitas alang ini hidup cepat langkol adap environmental orang pen kubor kok duty ke dalam pola adap soal bagi alam doboka ria belong am tola bis nang parcot isi aplu do dak long si ingnar pen at randam nang kong lo masih so ke forest area forest tentang duty adik senipin jadi pini dengan forest manta ekhar pinang kok ni kemahin dan non da forest nama dong da thang cepayok kan cepayok ada papor ke la so forest ke duty dunia aronet putate Dongar, ingnar do abe munit teman gari teman name tang ingnar padam lung nang na so gari pine ba paning la ni tora chane la susunang lalu seperti itu. ulukonci Blok kopi di pon. ramsawa Ini Semarang ini semalang iso balang Apu men tare ning ti apa men sikat mung ti Arong men. environment terang arong Pini Karbi Prime Time kila panz kang ton pegla 2 mi thak mi kurwang 2